Беребеден салгыбы бүгін бияқа студиябытыр ылжытты Россельхоз банк Саха Сырынағы филиалын директоры Василий Васильевич Тимофеев. Василий же саңа жылдағын астырания еқа төһі кәлі. Қаддақ бәлімне қылжақты. Ата хаңа жылга бу оголор бун кергенмен кытта юлка турара бут гирляндай бут юлка бутун кергете бит онта уна самасны холор бу оголорго даганы кергенмер даганы иле агабар бу подарок булачык обычно новогоднее настроение онна холор бу подарок обычно кредитная карта тугана чыкпын онна холор удобная багая вовремя төлөгүн онна хамна сеңкелерин көп бахан дей коюп. Отон эби чепчетилер баллар деп бу эги баңнырытыр. Бу эби чепчетилеринен кимнак туттуктарын. Уна кайдах быгылакты копосеби. Топсена бу хаңа жылга хебестен бак банар акция уралдар, ол курдук бир Россельхоз банк акция урал, 2 акциялак бут, снегопад процентовтен, онна удачный проценттен. Бики акция холор бу сибәһәдән в основном брыганнары чепчетиләр булалар. Онна бу сумматыгар эме улхан туктар баллар, плюстар баллар. Тол курдук бу снегопад процентовтен бюджетниктер туганыктарын сөп, надежный клиенттер туганыктарын сөп, зарплатный проекттер, онна булхан тирилтелер, госмонополиялар туганыктарын сөп. Ол курдук бу Ростелеком, Якутсэнерго, Алросул хеттер, Алмазна бар леттер, булхан тирилтелер леттер холор бу льготный брыганнан туганыктарын сөп. Эти бюджет лехтерден хардыкты. Келнерге тох чепчети бар булой. Аты бу бюджет лехтерге бастыдан туран брыганна чепчеке. Олор ите бу 10 сыл хеттен 10 сыл хетте алып брыган ба турар. Ол брыганга холор бу келнер просто-напросто бу трудовой книжка 2 НДФЛ на паспорттарын алактарына бу льготный брыганнан туганактарын сөп. Түт чепчетилеринен бюджетниктер туганар булактан оттон бюджетник бір сөйдө такка элгетирүләвә булагына. Ол ки хаддаклар. Холор ите тохтан бар. Ите бу этпит категорияларын бу надежный клиенттен бу чүй кредитный историялар холор булон хеп канык бар банга. Холор бу Россельхоз бангында бул батар любой банга кредитный история чүй булдан уже надежный клиенттен аттындар. Онда бу чепчетинен туганын сеп, онда кейинен холор бу каныкта категория кирбек боллаганы просто-напросто бу банга калем баран тугагалар жетин свидетельствотен, желяхтен, эбетер транспортный средстволахтен боллаган оча уже бир брыган ставка такычыр. Ата бу карта хозяина ден боростой картатан тогратлагат. Топсена бу карта хозяинден кредитная карта болар. Бу кредитная карта кэшбэктен бар. Холор ите билген ите туга чүй тыл кэшбэктен ки определенная сумманы картанан тратигында кана тутуганна кана төлөтө кана бу төттөрө яхачкалар. Холор ите бу иге хүрбет гинчени тратигинер буллаканы туттар буллаканы без брыган кэшбэк бар бул бит гинче яхачу көртүгөр. Ол курда холор даже бу карта хозяина примерно услугалар тылыкын сөп. Бу бензин, эбедер там, ханнамит там тухтарынан категориянан услуганнан очо холор итинне кэшбэк 10 брыганга тиген сөп. Бу атлас сумма. Атлас сумма. Именно карта на атлас сумма. Плюс к этому холор бу кредитная карта товаротаден Россельхоз банканигер именно банкоматтан 31 декабря устук кояп катчыны. Холоратын баннырны комиссиялар усталдар. Бу Россельхоз банка комиссияты хок устуктун сөп. Хаңа жыл. Комиссияты хок. О, саңа жылы нене. Отут 1 декабрьгалы именно бу комиссияты хок устук кояп. Любой банк. Ата билин кыржык саңа жыл бу сөпсүлгенне сүрүү көтүү, элбактаны сумманы көрдүр жөн эме бар булуктактыр. Киндерген тугусу берен. Топсаны бу элбаклыган сумманы лыкытын багарар буллаканы бастан туран доход себестак, оттон кийинен колор бу доход себесеп буллаганы именно бу сазаёмчиклык кояп. Бу Россельхоз банка именно сазаёмчиклары көңүлдүр. Оннан колор ити еще доходтак сазаёмчиктак буллаканы уже сумма улатын сөп. Эбесе эби кредит без обеспечения ден. Ата бу кредит без обеспечения холор ите бу акцияларга ме бар. Именно бу обеспечение залог болар, это обычная ипотека, это поручительство. Оно холор билген холор поручительствоган верхан огус булачык көрдүргө олеген эти буйник акцияга ме без обеспечения кредиттер балдар. Интернет сетемигер бу официальный сайттардан ме барты удачный проценттен аныл акция терилден рели турар бутуна кылгасты капса. Бу удачный проценттен именно бу зарплатный проекттерге бу Россельхоз банка зарплаталар боллакана бу 2 НДФЛ да трудовой дылбахан энкелеган банка паспортдагар онна спокойно кредитлык концепт. Оны бу удачный проценттен именно сумматылган, бухан сумманы коюп. Ототе улахан сумма кредит мугутур сумматын сумматы тоқтан тутулуктак болар. Ото самое главное бу доходтан тутулуктак болар. Доходтан кие касеш живенистердак болар, онна мурот кичетилдар. Олеген колор бу именно доходун битер курдук клиенттер сазыёмчиклыктарын сөп.
Сазойымчы құлы кіргенлері бұлын сөп, ағалары елері бұлын сөп. Созойымчы Чугар қасқа дер әлбен хәбі. Аты бір кеге бұлын Бір кеге, да? Бір кеге сазойымчы бұлын сөп. Батча суммата екі түгіл әлбен сөп. Оны түмікке ханатыға потребительский кредитка акциялар бұл қағыз жылға деретіліктір, бұл хаңа жылға бұра. Бұл акциялар отут біріз дек ақылы болылар. Саңа жылға дері де? Да, басты. Кәләңге тұлықтың сөп, кредитпін түргеннің ора бұд, заявки бердігіт таған хасырда. Тұтатына петтілер. Тотоннан Олы епеттілер. сүлей. Кыржық таны кыра бұрағыннақ күннен тоқтыла хоқ үлелер, отын кие әрінер баны болар. Білеген кемге олық самай табығастағыны туғалақ етінері болды бүгін. Василий Кален хитинерин тердибиккара яха мактал болуктун. Спасибо.